You welcome back. Jadi kini kau akan panen padi di sawah tetangga. Jadi kita akan menyabit rumput kalau bahasa Minangnya di siku karena nanti ada teman-teman juga ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love. Kamera malu ah. Cari tu pis. Pis. Wah, Aduh. lui. Balu. Dia melambut tadi ah. Pek balu. 3 kali lambut, pek balu 3. Tiap hari lambu. Pek balu ni. Kau dah nak balu lah. Jadi kalau lah sudah melongkang kok kita makan kita lagi nih. Sambal yang nyinya Sama tuh. jaring sama. Ya, jaring. Ya. Ada kerupuk kuah. Ada mentimun. Ada dah. Tahu. Semek asma dah. Makanlah kita lagi nih. Nak. Mama ni sudah pak. Kalau di sawah gua, kerupuk jarang gua yang lama gua. Kerupuk jaring. Ya, kerupuk jarang. Tu ketai nak. Bentar. Angkut yang ni. Kau terakhir dulu, apa lama-lama lah. Ambil dah lah, dia dah nak pek keluar dah lah. Kau kan naik bilang dan mau salah-salah kan mau. Lah. Udah. Kukut batang padi. Nak malih saya nak tahu mana mak. Jalan lek. Malih. Jalan lek juga.
Jadi sana kini kami lagi proses mencari balut dengan tradisional sana. Jadi pakai tangan kita ya. Topak ya tu lah lama tu 3 tahun yo mempelajari tentang balut-balut yang di sawah tu. Bapak kau tukang mantau Macik balik. Cik balut. Jadi apa tu fungsinya kalau dah ada balut dapat, apa kau yang macik, apa kau yang kontrol. Alah. Iya. Dia nak hobi nyentrum nak main tak? Mati nak sado. Ya, jadi kita menggunakan tangan mencari belut. Dah banyak kita dapat nih. Di atas aja di kapal lu eh. Dia balik tu. Lambui aja semuanya, bakar semua. Kerajo lah selesai, kita cari belut lagi. Untuk makan Fes? Iya. Ya. Tadi baris di sebik kini sambal dicari le. Tuh. Lanjung. Lanjut. Udah ngedang ini. Ah. Dia mau tukang meter. Ay. Iko, anu selesai kamera. Celik. Kalau risiko dah. Guys. Itu nama apa namanya itu, Pis? Belut. Kalau seselok nama? Alah. Belut. Tuh. Dia lupa tak api kempes bang. Dek. Onde. Alat labaraiku dapat, Pis? Dah 10. Mantap tu. Banyak. Tuh. Nya tu. Diceciangnya bang. Ini hasil tangkapan kita ya. Menggunakan tangan. Mau dibalik udah. Itu lah nabah ni pes. Celik. 2 buah tak puas. Weh, kadang ya. 2 buah lubang ni mah. Mencari balut kantiku. Balut guys. Balut. Celik. Panjang Ayo. Ayo, Pis. Ayo pes. Dalam tu pes. Kumi ya. Ayo pes. Kalian ikut ke sana. Apa ini pes? Ini ke mana? Di kolam mode mencari balut guys. Sampai sekolah dah. Belum lah. Aku sedang jangan puas aja. Ayo. Wih. Oleh. Lelok dah. Dah kasih tangan dah. Ayah dah. Ayo pes. Kau kadang lah belut kau. Lah pes dah. Wih. Kalau habis mencari. Kalau habis mencari tu ya. Cik gedang Mati jelek. Iya. Picik munu. Weh, ayo. Laisa ini makan anak. Kau baloi. Intro mati dah pajak. Kurang tak ikut cari itu Biar ramah lingkungan ya. Indah ini intro mati lah. Dah ada musuh kudu le. Ayolah, makan lah. Dah ngadang Nyambah mak nak. Tinyo dah. Aku aja itu. Weh. Kita bersama Limbe juga hari ini nih. Jumbo kecil ni. Kalau dia Wes, pantang. lobster. Weh, habis. Ini lobster namanya sana. Weh, pada. Dan kantai kau alih kerajaan gua. Orang mencari apa yang cari faktor lah tak? Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends.
I try to be human, find a solution, my evolution. Kami mencari balut, kami juga mencari apa namanya kok guys? Lobster, mana lobster ni? Weh, gila. Kok lobster namanya kok? Itu kalau di film apa kok Patrick? Popcorn. Bang ada popcorn pak? Iya. Itu popcorn namanya kok. Tapi harus punya tingkat kesabaran yang tinggi cari kau. Apa ya? Contoh makan pak, kau ni curang dulu makan kau. Contoh makan. Makan. Dia kayu. Alah, nak ada bagi orang tak? Jadi makasih buat sanak yang telah menonton video ko. Semoga sanak suka dan jangan lupa like, komen dan subscribe video ko dan share jika ini sangat menghibur. Jadi tunggu video dari vlog ini, video-video selanjutnya silakan ditunggu ya. Makasih telah menonton sanak. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Dia yang mencari bini, cari lambang wah. Lambang karuang saya engke apa lagi masa depan.